U planinskoj divljini, nadvijen ogromnim masivima mokre gore i stoletnom šumom, srastao u stene, smešten uz na tom mestu presahlo korito Crne reke, nalazi se istoimeni manastir. Skriven od nedobronamernika, a Bogom dan, monasima i bogoljubiteljima, stalno okrenut onima koji mu sa ljubavlju prilaze, zadivljuje izgledom, impresivnom i izuzetno zanimljivom arhitekturom, tajanstvenošću nastanka i opstajanja. Mističnom privlačnošću manastir Crna reka je vekovima bio stecište monaškog, verskog, kulturnog i prosvetiteljskog života ljudi ovoga kraja, ali i mnogih drugih ljudi do kojih je dopirao glas o njemu. Ni danas se, nažalost, ne zna tačno vreme nastanka manastira Crna reka, mada je crkva Crnorečkog manastira posvećena svetom arhangelu Mihajlu, ili kako se u starim zapisima i literaturi kaže svetim arhangelima, otkada su tu prenešene mošti svetog Petra Koriškog, manastir slavi Petrovdan 29. juna, odnosno 12. jula po novom kalendaru, koji je postao manastirska slava i veliki narodni sabor, na kome se okupljaju mnogobrojni vernici i poštovalci. Za ovaj manastir vezana su i imena dvojice čuvenih srpskih svetitelja, svetog Joanikija Devičkog i svetog Petra Koriškog. Sveti Joanikije, kasnije nazvan Devički, je prvi crnorečki podvižnik za koga sa sigurnošću znamo. On je došao u Crnu reku negde krajem 14. veka i posvetio se strogom monaškom životu. Tu je proveo izvesno vreme, postavši učitelj mladih monaha koji su dolazili k njemu. Zbog toga k njemu dođoše neki mladi monasi radi usavršavanja u dobrodetelji, imajući u prepodobnom oca i učitelja. Kaže se u njegovom žitiju. Dalje u žitiju možemo pročitati da je i crkvu podigao i manastir sastavio i dovoljno učenika sabrao. O pećini u kojoj se podvizavao sveti Joanikije, Petar Kostić početkom 20. veka napisao je sledeće. Od mesta gde se ovo vidi, pa dalje nalazi se malo prostora i u njemu mesto u kamenu, gde je sveti Joanikije Devički sedeo i Bogu se molio. Dobro se poznaje gde je držao desno i levo rame, gde je kamen urezan iz kog teče pomalo bistre vode. Ovo se mesto drži za sveto i tu neprestano gori kandilo. Levo od tog mesta vidi se i podzemni hodnik koji je po pričanju vrlo dugačak i vodi na vrh brda. Kažu ovim je hodnikom sveti Joanikije izlazio na brdo, tražio hranu i krio se u opasnim trenucima. Da bi se uverili da zaista ovaj podzemni hodnik to na vrh brda izlazi, pustili su petla unutra i on ovim hodnikom izašao gore i na vrh brda zakukurikao. Sveti se predstavio, kako piše u jednom crnorečkom prologu, 2. decembra 1430. godine, u vreme despota Đurđa Brankovića pri caru Muratu II. Agarenskom. Sveti Joanikije je snagom svoga podviga i bogoduhovnosti okupio prvo bratstvo mladih monaha i time udario snažan temelj budućem monaškom životu, koji uz manje prekide i nevolje
traje do današnjih dana. Najznačajnija svetinja manastira Crna Reka su svakako mošti Svetog Petra Koriškog, koje se skoro 3 veka čuvaju u ovom manastiru. Zapravo, ne zna se sa sigurnošću kada su mošti prenešene u Crnu Reku, ali sa sigurnošću se može tvrditi da su prenete u ovaj manastir pre 1709. godine. Sveti Petar Koriški je rođen početkom 13. veka u selu Unjemiru kod Peći. Bio je neobično krotak i bezgnevan. Zamonašio se posle smrti roditelja. Sa njim se zamonašila i njegova sestra Jelena, sa kojom je živeo u strogom postu i molitvi. Želeći uvećanje podviga, sveti je morao da napusti sestru, nastanivši se u jednoj pustinji. Živeći bogougodnim životom, dostigao je duboku starost. One noći kada se sveti Petar Koriški upokojio, monasi videše svetlost kao da gori 1000 sveća i čuše anđelsko pojanje. Bog je njegovim moštima darovao blagodat da iscelenjem čudesa tvore. Otkako su njegove mošti u Crnoj Reci, on čuva od neprijatelja ovaj sveti manastir, isceljujući i pomažući bolesnima, ne samo pravoslavnima, nego i muslimanima. Otac Nikolaj, sadašnji nastojatelj manastira, svedoči da je pre 10 godina traktorom dovežena nepokretna devojčica muslimanske vere. Pošto je odspavala pod kivotom, ustala je potpuno isceljena i pešice se vratila kući. Tako, mnogi vernici, ali i muslimani, dolaze u manastir, donose svoje bolesne, očekujući isceljenje, koje i dobijaju po Božjem promislu i blagodati koje je data moštima Svetog Petra. To je naročito vidljivo na manastirski praznik, Petrovdan, kada još prethodnog dana i tokom cele noći pristiže reka naroda odajući poštovanje i očekujući pomoć od svetoga. Sve prostorije i hodnici su tesni da prime sve ljude koji bi hteli da prenoće u manastiru. Cele noći vernici prilaze kivotu, celivaju mošti, ležu ispod kivota i trenutno padaju u san. Mnoga čudesa su se događala i događaju se kod moštiju Svetog Petra. Većina čuda, nažalost, nije zapisana, ali se i dalje pamte u Ibarskom Kolašinu. Upečatljivo je da na živopisu u manastiru nema likova Svetog Joanikija Devičkog, niti Svetog Petra Koriškog. U skorašnje vreme za manastir je bitan dolazak oca Artemija Radosavljevića, sadašnjeg vladike Raško-Prizrenskog 1978. godine. Njegov dolazak označio je početak ponovnog duhovnog i ekonomskog procvata Crne Reke. Crna Reka je postala pravi rasadnik monaštva. Mnogi manastiri su oživeli zahvaljujući crnorečkim monasima. Pored vladike Artemija, još 2 episkopa su započela svoj monaški podvig u manastiru Crna Reka. To su vladika Timočki Justin i vladika Lipljanski Teodosije. Gospode Isuse Hriste, Bože naš, radi molitava prečiste Tvoje matere, svetog arhistratiga Mihajla i prepodobnih i bogonosnih otaca naših, svetog Joanikija Devičkog i svetog Petra Koriškog, pomiluj i spasi nas grešne. I kao što si blagoizvoleo da duhovno vaskrsne manastir Crna Reka, ako je po Tvojoj volji, pomozi i čitavom srpskom narodu da duhovno vaskrsne. Ispod
Dolaziše sa svih strana, sa